Fil-Parlament, id-deputat Laburista Joe Mizzi staqsa kemm twettqu hold-ups bejn l-2005 u llum f'liema lokalitajiet seħħew, kemm insterqu flus, f'kemm minn dawn il-hold-ups intużat il-vjolenza u f'kemm minnhom intużaw armi. Mit-tweġiba mogħtija irriżulta li fl-aħħar 7 snin kien hemm 330 każ ta' serq aggravat bil-vjolenza fejn insterqu total ta' 2.7 miljun euro. L-iktar snin li fihom sar serq aggravat bi vjolenza kienu l-2005 u l-2006 meta saru 61 serqa f'kull sena. L-iktar sena li fija nsterqu flus kienet l-2007 meta f'sena waħda biss nsterqu 1.4 miljun euro. Fis-snin 2005 u 2010 insterqu 470,000 euro. L-iktar lokalità li fija sar serq aggravat bi vjolenza hija San Ġiljan fejn saru 36 serqa. Lokalitajiet oħra li fihom saru numru sostanzjali ta' serq bi vjolenza huma San Pawl, Birkirkara, Raħal Ġdid, Ħalqormi u l-Gżira. F'210 każ ta' serq aggravat bi vjolenza intużat arma tan-nar. F'105 każi oħra intużat arma li taqta' u bil-ponta.